Lihat tuh mana sih ini? Ada urusan ge, susah banget dicarinya gue bocah. Bang. Oh, no gedengan bocahnya no. Ngapain itu dia di kebun? Getoy, susah banget dicariinnya. Oh no. Apa sih lo nyariin gue, Be? Lalu ngapain di sini? Nyari balang. Gue pengen sendiri aja nih. Kayak aslinya lo. Emang apa lu toy di kebun bae? Galau gue ditolak cewek mulu. Ya Allah toy. Timbang ditolak cewek sampai segitunya lu. Kalau ditolak cewek, kejar aja terus. Kalau emang lu demen mah, kejar terus toy. Ontong nyerah. Lu nyuruh gua ngejar dia. Sorry ya. Sendal gua swallow. Takut putus. Bisa be, berjaman. Action. Action. Lu ngomong beda. Tai banget tuh kan udah action. Ayo udah ya 1, 2, 3 action. Oh iya, ya udah lah jangan. Udah bagian begitu tadi kan awal udah anu ngomong apa ge? Ayo. Yang kenceng apa toy ngomongnya? Ngerokok mulu artis. Ya ntar lu ngikut sono. Kita anu kayak naik anu. 3 action. Kejar terus toy. Ontong nyerah. Ayo 1, 2, 3 action. Lu nyuruh gua ngejar dia. Sorry ya. Sorry ya. Tuh. Action. Lu nyuruh gua dia. Ya, diantar. 3 action. Tai banget. Tayut. Udah jutal. Enggak jangan tahu lah. 3 action. Lu nyuruh gua ngejar dia. Sorry ya. Sorry ya. Sendal. Gua swallow. Lalu gua ada